mangyawawan tattao na dagiti adalan ni Jesus nagsaludsod dakin kuana anya dagiti pagilasinan ito lumay panumpalan at sa lukat ay ngarud amin dapat tumatungtung palen adu dagiti mga lalilaw mangyawawan tattao na makita ti pagilasinan init bulan ken bitbitwen pasain ja Lucas 21 versikulo 25 pagsalukat ay ngarud amin dapat tumatungtung palen adu dagiti mga lalilaw mangyawawan tattao na pasain ja Joel 3:9 versikulo 11 ken 14 iti punganain nain patu tikwanong palantoy lubong at sa lukat ay ngarud amin dapat tumatungtung palen adu dagiti mga lalilaw mangyawawan tattao na at sa lukat ay ngarud amin dapat tumatungtung palen adu dagiti mga lalilaw